paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Anyat pampanunutan ba daw? Dakkel ken napintas itan ti balay ta, tuyang. Kay, anya kumanukas ta. Pampanunutag nga rod. Nasaysaya at samay. No aladan ta ti paraangan ti balay ta. Anya, katnodalan nito nyo akaaruba tataparaangan. Aladam kitdain. Iso nga rod apaaladan ta. Tapno saanin amagmag na ni Tunyaw dito'y paraangan ti balay ta. Lapsan kayo pa dito'y paraangan nyo, tataba daw. Umasidag ka man dito'y ayan kaw, Tunyaw. Ha? Apay ka de, anya ti bagayo. Kaya't ko nga ibaga, manipod itangal daw. Saan ka na magmag na dito'y paraangan ti balay may kanituyang kaw? Nawatam. Ha? Ni, apay ka de. Adda ka di basol ko kada kayo? Ay, awan. Kaya't ko, awan ti magna dito'y paraangan may. Da kayo may tataba dong. Sandak kumamot arabakan iti kastaa? Sa anak nga gang angaw, Tunyaw. Iparit ko itan ti magna dito'y paraangan may. Sa anak amang rabraba. Nay, apay akas lag sa sadot ka, Tunyaw. Una yun ti kastoy kasasaad ko. Apay aya, Tunyaw. Ningarod tataba dong kagawad. Paritan nakmaten amag na iti paraangan da. Anya? Sapayawan sa bali mabalin ko apagnaan. Nay, saan samutan anasaya at day tangar aramidan na? Mas dawak nga rod kagawad. Sigud mat nga jayak paraangan da amagmag na numapanak iti balay ko. Ay, nalabos mo tanday dya ataaw. Ay, kasaritam ano mabalain? Di nakaparitan amag na ijay, tagkaaruba kayo may. Bayan nyo, baliwak to akasarita. Barang di nan ituloy ti panggap na. Anyat kinunap. Parparitan ni pare badong ni Tonyo amag na iti paraangan da. Wan nga rod, Kapitan. Masyanak matkan ni Tonyo. Tauray la makalwa nga agipulpulong kanya. Ay, unay mo ni pare badong. Simbro manan siguro ti kwatit na. Iso akasta manan ti aramidin na. Ay, nako. Ay, tidakes na. Awam nga rod ti sabali apag naan ni Tonyo. Tapno aramidan na tikas jay kang kwana. Ay, salbag mo day ta pare badong. Imbasin subasit ti panagbiag na. Kastater aramidan na iti kaaruba na. Huh? Ay, huwag nga rod Agar aramid manan day ta iti sakit ti ulo. Ay, bayam. Tano masangok. Kahit bagbagak ni pare badong. Amangan no day taman ng ti pangrugyan ti apa, Kapitan. Saan mo't siguro? Tataba dong, umayak agpakpakasi kada kayo. Ano mabalin? Palubusan daklat tamag na diti parangan nyo. Awanan ti mabalin ko apagnaan. Kas makita yumet. Dito'y lang ti mabalin ko apagnaan. Saan ang mabalay, Tunyaw? Nga may, manipod ita. Paalada kon dito'y paraangan ti balay may kinituyang kaw. Ha? Ay, sa dino ngay nga rod ti mabalin ko apagnaan itan, tataba dong. Ay, parikot mo na itan Tunyaw. Di makilmit gayam itan jay bulan, dunghaw. Na, Ay, maawat akon. No apay aparitan itan ni pare badong ni Tunyaw, amag na iti paraangan ti balayda. sasawumot di ta inteng. Kaslada bulan-bulanan ano kasta.
No sada kasta. Anya nga ron a klase ti panagpampanunot ti adda ka ni pare ba daw? Alaman? Ay, ti kunamkit day. Immasinson ti panagbyagda. Iso nga immasinso metten ti panunot na. Na, Anya ti ammom. Amanga numauman ni Tonyo kat ila ko nalaangan ti solar na kan ni pari badong. ay, na yun aya. Nagduduma at talaga ti parikot dito'y lubaw. Sa dinungay itan ti pagnaan ni Tonyo, pinaaladam metten ti pagpagnaan na. Nagadaw mabalin na dita apagnaan tuyang. Dita laon. Daya. Kinabagatan. Dapay amyanan. Apay, angin ni Tonyo. Apay akasta ka ba daw? Gapo tadyak kayat amag na dito'y paraangan ni Tunyaw. Amumaya. No dati alikaman ta. Nakawalang dita. Kitpidutin ng tupay. Na, Balay ko day toy tuyang. Isu nga dakar bengak amang iparit iti sino man amag na ditaw. anya. Mapana ko may balay ni Tonyaw. Ngumapay ngay. Inaladan yung matantidala na mapa ni balay na. Apay nga minaya makibibiyang ka, kwaraw. Amum lang arudin nga awan pagnaan. Mapan ka pa'y laing iti balay datunyaw. Tataba daw. Napatagtibaga ka ni Tonyaw. Iso apang nga siyo tapapagnaendak dito'y paraangan yaw. Ay, nalabis ka mait, kwaraw. Kunak mait asaan ama balayin. Ipilit mo pa'y laing. Kanay, para sa akin kanay. Yay. Aw, Tonyaw. Naimbag ta nakarwar kamot lang di tabalay maw. Nagarami dak iti atidog nga agdan. Tapno lang makarwarak iti balay ko. Anyan. No sakti si ka. Itarum ko ni tata ba daw? Mabuti nga kwarog. Ang mga nuan niya ti aramidan na kanyak. Isong ano saklatan. Tinasayaat. Kaduaan ka ama panagdarum kini angkel ko nga inteng. Ipulong mo ti kas di nga inaramid na kan ka. Aguray ka pa'y kwarog. Panunutak pa'y anaimbag dayta. Narigat ti agdaras udos, may papaniti dayta abanag. Sige. Agpanunot ka pa'y nga raw Tonyaw. Ang umulita no kayat mau, kaduaan ka mapan kiniang kalinteng. No kayat mo ti agdaraw. Gumatak man iti asukar, nanakwanang, may sakilo, kan may sakilo nga asin. Naimbag man, tanaka umay ka laang dito'y Tonyaw. Eh, Sa dinungay tinagnaam. idye na nga to abato iti malikodan ti balay ko. Nagaramid ak iti atidog nga agdan. Ay, hekat, ano samlat ta ka din, di kas tangararamidam. Anya nga yung arod kagawad. Awan mabalin ko. Saan mo't ngamin nakayat ni tata ba nga magnaki di parangan da? Ay, katkatawaan na kan aday jay, no itultulok mulat ta nakasta. Awan na talaga ti mabalin ko, kagawad. Ingkay man ungtan ni tata ba angkay? Nagalas ti ugali na. Apay mapanak. Isu ati umay dito'y taugtak. Ha? Anya ti inaramid na kan ka. Ibagam tapno amok. Awan inaramid na kanyak. Ngam ni Tonyaw. Paritan na amag na iti paraangan da. Anya? Di nito nyo ti umay agdarom kanya. Saan kat asika? Nasakit nga rin tinakam kaw kay ni tata ba daw? Ngamain, inong tanak mat, idi pinadas ko ti magnay di paraangan da. Na. At dayta, medyo naunag matan ti inabutak. Anos lang ti kasapulak. Tapno makarami dak iti tunnel iti unag ti daga. Tapno awanan ti parikot ko iti pagnaak. Anya teraramidam dita. Ah? Tunyaw. Eh, Abutam sa mutidaga. kukwat, tatabadong. Mga rami dak ko maiti tunnel, pagnaak. Anya. Mga ramid ka iti tanal. Sumirok dita balay ko aday ta. Ay, saan na mabalain Tunyaw? Ah, Saan na mabalain? kwa, Idarom ka kini kapitan. ah, Agsango ta iti barangay hall. anya? Jak itulok ang mga ramid ni Tonyo iti dakkel nga abot dita sirok ti balay tuyang. Oh, makitam day nga imbunga ti inaramid mo kin ni Tonyo, ba daw?
Ay katbaya mo na. Ta ituloy na tinarugyan na atanel. Protestak ti tanal nga aramidon ni Tonyaw. Naglalaingan nan ngay. Ay mapanak ken ni pare inteng. Basol mo mutlaeng. Apay ngamin adi mo papagnaan di ta paraangan ta. Ay sumardeng ka man. Imbis ko maasyak ti tulungam. Tasyak ti asawam. Sa balikidin ti bagbagam. Uray gayam ni Kwarog kat nairamraman a pinagungtan ni Pari Badong. Kasta ka nung nga dungaw. Talaga nga aramid iti saan na may parbeng da dya pare badong. Ay, wen nga rod. Nagbaliwan ni Pari Badong manipod imasin subasit ti panagbiagdakan ni Marituyang. Ay, naturod dan. Naturay dapay. Gaputada kwartada kan ni Marituyang. Hinanos ket ni Tunyo tadi nalabanan ni pare badong. Ay no siyak ni Tunyaw. Makigubalak akan ni pare badong. Di man patay no patay. Ay, inteng. Mangrugi ka man ako nakaw. Umayak man paray. Nay. Si kamit paray. Anya ti ibagam. Umay ko idaruman ni Tonyaw. Di mo't pinaalada mo ti paraangan nyo apagpagnaan na. Way, ngam rinugyan na tinagaramid iti dakkel nga abaw. Anya nga apod data. Rinugyan na nga raw tinangaramid iti tunnel, iti sumirok, iti solarmay. Masurunak paray. Di pa ikit margayan, tinaga, nagpatakdaran may. Ay sige. Bayam, tapaaya bakto iti barangay hall ni Tunyaw. Ay tangay si kati muna nagdarong pare badong. Si kangaro tuman na pagsaludsudak. Anya ti basol ni Tunyo ken ka. Kastoy na'y paray. Naduktalak ni Tunyaw nga agararamid iti tunnel, iti masakupan ti solar ti balay may. Isu akayat kaw apagmultaan. Ay agure ka, paray. At dapay tuloy na paray. Tumgag ka. Madamdaman taon. Tasaludsudak met ni Tunyaw. Explain yourself, Tunyaw. Kasanwadyak agaramid iti tunnel ko. Kat pinaritan nakmat ni Tata Badong amag na iti paraangan da, Kapitan. Okay. Saludsudan ka man met paray. Adda insurum adalan asa balay ang mabalin apagnaan ni Tonyaw. Kwa. Adda no awan. Sungbatam iti one word unlay. Adda no awan. Ay, awan paray. Parikot ko pa'y ayaday ta. Makamo na. Makitam day nga aramid mo. Rumbeng kumaasak bay aparitam ni Tonyo amag na iti paraangan yaw. Rumbeng kuma, inikam iti sabali apagnaan na. Saan akasta basta paritam pari? Anya bati kasta klase ti panagpampanunuton ngay. Kas kalaubing. Pare. Aminag, basol ko pare. Sorry. Pare. Nasaya at na naka-amiris kan, pare. Very good. Ay, Tata Badong! Rumbang ngamin nga ikam iti konsiderasyon ti kaarubam. Di mo ipaidam ti dalan nga oray pa'y masakupam. Tapno naragsak ti ingkay panaglilinangan. Love your neighbor, akas ko na ni Kapitan. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunet. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapang ay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga.